malam hin kho chanara na bon chawin kahin lemu ve kitep na tha le khabu akon Bible Hetbe Na tunin zong anazil kit uhitin chule Thudoh le Donbutna ho adi izat na sei do em kamena ihin sei ji dewin igiti movin ahi tun Thudoh chu anapan tawite ipi akona ta san hum umham ansel di chu thuza akon ahi mi hoi tho sa aji chu ipi ham ansel di chu het na nei ahi nume hi koi lo pi na hi ati am ansel chu pasal ahi thagau thinga kun lovin koiman jesu chu ipi ati theipui ati am ansel di chu pakai ahi imati chana mang tha lo ding chu ipi ham ansel di chu ngai lut na ahi polin antok khopi a anapho chu koi ham ansel di chu sifas peter ahi pol le akifan pi ho kungke atova aso cha na mun chu ipi kitiam ansel di chu malta tuikul ahi dan thu bukip chu ipi ham ansel di chu ngai lut ahi rom le khabu hi polin hoi lai muna ompe na sut ham ansel di chu koren ahi polin pakaya ta santa kachapa de ati hi ko isei na ham ansel di chu timothy ahi muthim la ko na wa hungwa do ding ahi ati koi sei ham ansel di chu Pathen ahi Claudius in Roma ko na podo dinga thu api chu koi nammi te hiwam ansel di chu juda mi te ahi pakai jin kichahi in thu sei jingin tia asol chu koi ham ansel di chu pol ahi polin kitep na aneja asam akiwo na mun chu hoi lai ham ansel di chu sensris ahi pakai wan tilin adena lungin ane a thi chu koi ham ansel di chu herot lengpa ahi midphil doi choi thim ngau thempa min chu ipi ham ansel di chu bar jesu ahi pol thu sei nil kal le tai tom ho chu koi nammi te hiwam ansel chu judami te ahi juda hon abol se ru sol cha te ni chu koi le koi ham ansel chu pol le barnabas ahi Iconem kho apol le Barnabas in thu asei hlona thu anung lo ho chu koin mi te hiwam ansel chu juda mi te ahi Iconium le Lystra sa sei ji khat asei phat le jengu chu koi ham ansel chu Timothy ahi